Omuntu ajja mu ibini ng'ayenda era yasaala nga mubona bulungi awutira bantawo ate bwafa kabiri olutalo lwatandika neze kubategeeza ensonga eyo nti neza mugume kuba tulikwida kubagasaamu ino. Omulungi ali kwa Abasimide bambi kyokolo kya beeyo kuba ngo tugobera kitwizamu amaani. That's why yakabakali subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nsi Yazid Yolisigira okutuka wano mvire waife busede mbikado ndikubaletera follow up eyembozi yenabaleetaire ya kulwanagana okwabairewo wali ku kyalo ky'Ebuniro mu igombere na wanenge mu district Iganga nga Abasilamu n'abalokole bali kuwalira bambi omulambo gwa Namukose eyavoire mu bulamu obwensi nabakobeire bulungi nti Namukose yafuira omaka ga abalokole ba Protestant okujja okubayira era nga yajja abayira bambi Abasilamu omwami Hassan era nga yabeena yeibangeri wala ku myaka nga 67 bazaana abaana babiri era nga kikobebwa nti Namukose uyalinga avo waibwe bamweta Namukose Jessica wabula wayabayira omusilamu Hassan yamutuuma erina elia Husuna era yamuzaira n'abaana beba mwenda ino nga mugala mulungi wabula ofera olw'okulwala ekirwaire ky'ensigo yatwalibwa ekirudu eyafiirire wabula okumuzika kwabairemu obuzibu nga abantu be yazaalibwa omaka ga mwami Mande Bunyiro bali kwenda kumuzika mu Protestant oba ekirokole nga bakoba ati mwami Hassan yali nga tamugulanga mu butongole otawalo wabaire wonge twabalaze obula oluvainuma olwa police okwida n'entesagano okubaawo bambi muzeyi Mande yaikiriza Namukose yazikibwa mu idini ery'Obwisilamu bamugula bamuwowa batusabye tule muzika abazika mu Busilamu bali kutukana bali kwekyusa atakana kujja kumuzika mu bulokole abalokole basabira omuntu kabeta sitegiza mu idini lyabwe kyobona lulikwana muzika mu Busilamu kati muzika yene gano adone ensonga lefe donka tusa kintu kindi mutimu mugulanga twamuwowa n'omuwowa The part of the meeting is useless. Because Muzei Mande is not there. The body, so that we got the place. The body is there inside that place. You can't get that place. Yes, you can't guide. Mukama wange omulambo tukuva wano first of all omuwala yasambibwa musambibwa you know alina okuzikibwa mwidini eriri abasambi baleke tutegerera wewe bakola mawale basi bakwa ebigango n'okunaga ebigango ebyo bakola lwaki babikola ku mulambo baleke tumanirira you know tukwenda bimana you know twabalaza amagombe ganagabira gasimibwa abiri era nga mamaka muno maka ga muzeyi Mande wale Bunyiro babaye basimya amagombe gano okuzika mugala wibwe Namukose Jessica baye bamuterewa amagombe gano wabula Abasilamu bono oluvainuma olw'entesagano edibairewo ne bakati Abasilamu bajje mu maiso n'okuzika mu idini ery'Ekisilamu abona basimigala amagombe gaibwa g'Abasilamu balinza era nga ekiri kujja mu maiso ni kino balese ekigogo bata mu magombe ganagandi agasosi gara bajja kuzika mu ngeri y'Ekikristaayo basimbyemu ekigogo ifwe busoga amagombe batagazika mu muntu bagatamu ekigogo kowe batatamu kigogo kai gasobola okuli omuntu owundi bagazikemu so nembere eriwo busantu bali kujja mu maiso nga bagataire mu ekigogo era bali kuzikira ku magombe gano n'ekigogo kiyamba ku bambi nti ekine kibera wekere kiba kiri kuba bandu omuntu nti mwansimye
nga muli kwenda kutaamu omuntu aliga era kisobola okuviirako wawaka yena muna kwetaliga agala webakoba mbu ab'obuwangwa mbu omuntu owundi yafa so bateremu ekigogo basimbyemu ekigogo era bali kukiziikira era nga kumbali wale bambi emikwano gya Hassan abaire omwami abaire nga akuuma namukose bambi amagombe bali kujja maiso gatereza baterewo amagombe mu ngeri y'ekisiraamu bali gatereza so embere teweri aye nga nenze bakola bakobere nti abasiraamu olufe n'abamaze bawangula era nga namukose ali kuziikibwa mu idini lya kisiraamu n'ensonga lwaki bali kuziba amagombe gano agasose ngetu bali tubalaze nti buli luuyi lubeere lusimya amagombe ekibeerewo ekindi kibeere nti oluuyi lw'omusaado ba Hassan baye bayenza namukosa ajja aziike mu bitundu bya Budaka wabula baikiriza nti alina okuziikibwa n'ebunyiiro mu maka g'abazaire be era nga balina okumuziika mu idini ly'ekisiraamu so embere teweri so tuli eno embere teweri so cameraman cameraman tubita kwa mpola so galona amagombe agava okusimibwa ag'abasiraamu era nga mwana waifa kujja kuziikibwa bambi mu idini ly'ekisiraamu so nebyo byona ene baire wene bunyiiro bambi byakwewuninkirira aye maze byaterera bamaze baikania aba baikizaganya nga bakuba ati azikibwe mu idini ly'ekisiraamu so tusaba mwana waifa Katonda amuwe ekyumule ky'emirembe bambi wabanga alina ebyamusobako mu bulamu bwa musoniwe era at the same time tugumya n'abantu ab'omu famire eno olw'okufiirwa ku bambi omukyalo n'abaire ow'omugaso twagumya ni muganda waife omwami Hassan akasera tudikali kubita mu kazibu omukyala amufiire Ssemwandu ku myaka emito babaye baana bato owolingira Hassan muvubuka muto omukyala amulekeire abaana babiri obwana buto myaka oba 4 5 bityo so tusaba Katonda amugumya akaseera kazibu kalimu tweno tukobere kuku baye basimya amagomba abiri ganagandi bagatere mu ekigogo kitegeeza ki anti mpegano okuziika ekino ekyerere ng'ate kibeere kirowoozebwa okubaamu omuntu mu buwangwa kirowoozebwa okuba nti bwe bakiziika ekyerere kiyinza okuba nga kinonoko kiyidye mu kika buli lwe wanaafanga muntu nga idasimwanga ebina bitya bibiri so okwewala ebyo byonna n'okutaamu ekigogo nti amuna ife tubaye tukusimya nga tujataamu omuntu so fuikira ku mugogo ogwo kitafuuka kinonoko mu kika so buti ekigogo kino ekikola nikitaako itooke balirya aba tebalirya balirya lizira buzibu era tikifa kubanga n'owundi aidye engeri ekiba nti kiri mulimbu wagati tikisobola kufa tebwako itooke ekindi kiba kiyidye eitooke baliteire mu irimbo eitooke eririmbo liriibwa eryo lizira buzibu litiibwa aye lizira buzibu kubanga nibwo oba olingiriire ebimera byona ku nsi kuno buli kimera ogyokwesanga nga gaaliwo omuntu kuba titwidde yetwava era titwidde abantu baali bungi kimunsi muno maife tutuuka okubaawo kabode awo kyoyogera oti ekigogo kino kitera okufa kirwa okufa kituufu tikitera kufa kubanga kiba kya buwangwa ebiseera ebisinga bungi nti kiringa bwobona enkoko yebakolereku emikolo edde ekikka bwewangaala ekigogo kyona kyo bwe kiba mu kiinanga ekyo pegano nga itooke nelituuse nga likuze nga bali kujja okulisala ebayo ku emisoso egikolebwa oba balitemalite batemagandi balitemange batemaga bulidde kubanga abakiteiremu abamwana muiwa era navunanzibwa ku kyokutaako ekigogo ekyo mu kiina ekyo so kiba kizira mu taabu yonayona okay so waliwo webatankobaire nga bali kutaamu ekigogo kino mu kiina kino amagombe gano ag'okubiri gasimibwa eriyoku ebintu byabyo n'ebikolebwawo oba mulese buleta ekigogo mwatambudde ekyo kiri kwakivunanyizibwako kitaamu nga mu buwangwa aba omwana omuiwa ow'omumaka ago nakikola so ti buli avaayo nti akikola omwami ono n'omwana omwiga mu maka gano omwana omwiga aba mwana amuwala n'amala emikolo gyoweibwe so niwe ova okola emikolo gino egy'okuziba amagombe gano ag'okubiri so biki ebikoleibwa misoso kyegikoleibwa tukwena enkoko aye emaana atukobye nti enkoko olwaguluka mu kisiraamu peka tukwenda abasaada bano abazini mu kisiraamu
batuwa enkoko kubanga amagombe gano nze bekosokisa maani soko olingirira tosobola kwogera nga tubalansinze balance but let me tell you in a word. Okay, let me talk in English. Here we come for burial, and also we are going to put this mom on what in the land where he cannot go to live with, and also ambao kwa Kiswahili. Okay, it's okay. Tusayide dakulwogera nga nze tulowulira omwiba nono aye olwenaku eyabayirewo olw'okufiirwa omuntu asobola okuba nga ataireku ku akantu okubuzaabuza enaku andi enaku eyo tubaamu nga bwokindi bali kuseka ng'ogukaire nga ngukaire olwa bino embeera yenimu kubanga nfiira mukadde wange n'omwana wange omwana bona baidukulu ono era kika ki ekika kyenwa mwenge aididi mwenge gwenwa kika kale bakwagala mungira bakade otamira kale bambi oyo n'omwiga nalikola emirimu gino egy'okubona nga azibaganaye maama omwana ono yalwala okuva mu gwokubiri oba January awo yayita mpolampola no actually not mpolampola yatandika nakuzembulukuka omuntu yeebuuza high blood pressure biki okujja okumutikebera ng'ensigo diriko obuzibu bamwidandabire nakavula awo paka duuzi gano mu gwokutaano wetusazeewo nikumutwala ekiruddu batukansolinga batukobera ebiyinza okuleeta ensigo era batukobera stage embi yebeeta chronic kidney disease nti eyo tewona era batukoba nti bajja kumunaazaamu era tubenga tubasasulira gundi eyo paka obulamu bwe ekyomukisa ge batandika okumwidandaba ripooti eyasooka yalaga nti ensigo diri kuwona era enaku edairirira omwana yabanga ali kwiriramu ali kutandika okufuka ali kwenda okulya ng'ebintu byona binatandise obikola obulungi era bakola nti myezi 5 n'egyetagisa awo twebaza Katonda era n'atandika okutambula nga noonya nkola strategies engeri tunafuna mu sente kubanga emyezi egy'etaano etaaga miliyoni nga 6 nebaza banange abali batandise okusondaku nebaza banange bakulembwe bange abemereirewo ndakwogera mwami Ali Asani abakyala bakulembwe bange bagezizaako okubona nti tukola contribution towards that abalokole club bali basuubiza okungemeraku Uganda Village Project yamba ku sente n'abandi Kamala mbaire nga ntaliwo nga nina okutambula buli kantu wona tubone tufuna miliyoni 6 omwana abe nti asobola okwitandako ekyomukisa omubi bamukebera okukeberwa okw'omulundi ogwokusatu at the same time ndowooza kalekyetabakobe nti baali nga balina okumunaaza mu nsigo nga bakozesa ekyuma kibenta dialysis machine ekyuma ekimutoola mu musaayi kyakola omulimu ogw'ensigo gukyandikoze bamukutakuna ku 5 dawaayo babanga basigaliza nnaku 2 buli mu wiiki olunaku lwasooka mu wiiki yaluta mu bulungi yabanga atambula twamutwalira ku kitanda nga tubedabubede buli antu tubedabubede ayikulu yali nga atambula ng'ali kulya ng'ali kunywa ng'era tuyidi nti omwana awonye omwana yajja ku mashini yamalaku essaawa anamba nga bali kumukolako awo eyatabukira puresha yaniina yawaamu era tukitwala nti bwola olwokubiri omwana lweyafa ekyamuyita nga musawo gwakubanga emotoka ebanza omuntu akuba ati afiire kuwa musaayi emotoka tibagyogerako aye ono tyefansi gensigo nedamutwala muki mwidwaliro aye ekimwise gaaliwe ekitatambula bulungi ku masini kikolebwa nti neyairaku yena yafa bamutwala mu intensive care ndowooza lwakwenda kufuna sente era de batutoireku ikiriza nebaze maama webale kuminkiriza webale kuba na mwana kuva ku kidi kiseera kitida kulimba ne onakabulina idawoli kirudi yobaire
n'obulumi bw'obaire nabwo ezira bundi abuyidi kutola ku Katonda tukuwaireyo eriye olwokuba nasobola okunika nasobola okumanya obulumi bwaliwo yeena abakusasulemu ekisinga bulungi ezira toletwena enjira eri ndala tuli kujja yetujja buli muntu agemye lulwe muwala wange ava amusaasire agalamirire naidi yajja omusoka akoba nti ataidia ebifa amagombe kyawamufiirwa mabugo ensonga nkulu eri twidye wano tuli babudaka kyo kituufu omwana waimwe twamutwala ekyo kituufu byonna ali abinde Hassan byasobya mama baba n'abataka kojja mutusonige olwokuba byabuntu bibaawo twandibalira abasingawo singa kano mukakoze gwena mama waikiriza omwana ontu amutwala ebudaka wandimanye wakuza mwana ki olwokuba yawaya era n'emikwano ekyo noikiriza obaloba alina emikwano mingi singa obaire okwira ebudaka wandibwine ekibairewo omwana muwayi mwana mugema mpola Allah namututoireku esi alina obuyinza obusinga kwoyo ninza ayogera nimu enkyo muyinza okwidda ewaalo kale tuleke ebibise tusabire omugenzi ekiwumulo ekirungi era ndikwebaza abataka aba kitundu kino abaidye mu sipiidi mwaide okutwerekerako omwana waife abebudaka mwene okufa saawa yona okusisinkana omuntu buli lwabona omuntu ng'amuliisa envu nga zinedanga akoba ati oyo tayida kusulawo oba omwaka ogwo tigukola ki tigumwaganewo aye ngenda okutegeeza nti omwana ono tuli kuzika wa myaka 2 n'emeka 24 ate abasinga ngano muli mu myaka egyo meseji yange erikoba nti mwetereze muti Allah subhanahu wa ta'ala mukole emirimu Allah gyakola ki gyayenda aye Katonda naye todempologoma Katonda tukola la ilaha illallah n'oyo lakahalu agasse olwaleero omwana naife mugala waife n'ava mulago n'obwensi wano wetuli ng'Abasiraamu tusaanire n'okwogera ekigambo ekyo okwewangana ekiringangulu y'ensi okutegeera nti ezayesinzibwa okuta ku Allah subhanahu wa ta'ala ezira muntu yena azaalibwa oba atondebwa mu nda ya mukaiwe n'azaalibwa kuno ku nsi n'agwa kuno ku duniya illa ala alfitira omuntu atondebwa ku butonde bwa Busiraamu omuntu ajjanga okuzaalibwa kuno ku duniya nga Busiraamu bal abawaihi yuhawwidanuhu wa yunassiranuhu aye abazaire be n'abamufuula okuba ekyo ya imma okuba mu idini yona omuntu azaalibwa ng'ali ku butonde bwa Busiraamu bw'obanga olingirire ku ngalo ddobiri 5 ezira muntu wangalo 4 oba 3 takubafuna accident engalo dino 5 n'empagi ed'Obusiraamu diri 5 buli lugalo mpagi shahada an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ikamu sala itau zaka somu ramadhani hajj engalo 5 tegeeza mpagi 5 ediri kuyo engalo 8 tegeeza eswala swala diri meka diri 5 n'engalo n'emeka 5 so nabyakwa nti omuntu atondebwa ku butonde bwa Busiraamu Basiraamu mukyusa bukyusa so omuntu buli lwabanga afulye omukisa n'aba nti asalamu mulekere endembe mulekere ki abanga asalamu kena okwebaza abantu omumaka guno okusobola okulekera omugenzi eidembe oyasalamu n'asalamuka hatha hiya lifitrata obono obutonde bwe yakola ki bwe yatondebwaku kuno ku duniya
y'okulembera inshallah naira kwera tembefabi bala takbira dibaina esoka surat al-Fatiha takbira yokubiri as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad takbira yokusatu dapo yakusabira maana ikali jinezi inshallah Allah musasire Allah mawangirize urugendo rwatangise Allahumma ighfir laha Allahumma senga yedapo yakwesa life bene abenga Allah tuwekutele nkubu mfunda mugenzi ebenga eri fitna alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kuongoza kwa sio wewe Thank you.